The candidate of the STGT examination has organized a protest in front of Shiksha Bhavan on Friday demanding to release the result as soon as possible. Candidates of STGT asked the interrogation to the Chief Minister, why did the result of STGT exam is not yet released even after 1 year of exam? The result of the 2022 STGT examination has not yet released even after 1 year of the exam. If the recruitment is being paused like that, how will the state various work of the various departments will run, asked the people. As such, when asked to the TRBT chairman, they responded saying, our duty is to conduct exams. The recruitment duty will be done by the department. As such, the candidate of the STGT examination has organized a protest in front of Shiksha Bhavan on Friday, demanding to release the result as soon as possible. Candidates of STGT asked the interrogation to the Chief Minister, why did the result of STGT exam is not yet released even after 1 year of exam? Chini 2022 September je exam na hamani STGT ni abo thabo ko sono result buriya ko recruit buriya ko ngai abo no sung result mana ni mu chong kha sung je hotu chuno exam na har khaba sung result bunai na mu chong nai ngai ni baga so cost ke kasa kasa exam crack khaina ni ga sung 1 year rok na ho kasa somoi na go ta bo hai time delin thangoi tong ngo sung pori bo tong kai ta pass khai bo sung bo hai mai yang kai bukau kisa cost na ngai sung ro phai jamani kisa suno da ti recruit khaitu ba sini result sung nai na ma nai na ni thu honoi phai jamani kisa ro ga bo no sir chairman bai bo malai khang ga borok sawo department ni oporo sini ro khayo sung sudu exam conduct simi khayo no ga bo no exam to conduct khayo to thik ase ngai sar sung bo jate sini ngo sini Shri Shinko Chini CM sar jate chuno jese kapan dare date exam na ka jokhon chini result na publish khai chuno jate recruit khaya ni to abo koi mo ya faro ta sar ni o ishono to inor CM bai mara malai ka thane CM bai to onek bar malai na ka bad bini kisa problem ro mane osubida to tong na mane boto boro kotor ba kisa problem ro tong na malai ni time ro maya mu tong na ta hani bagai song malai maya ko ga malai na to chesta khai tong go jate to bo ke media through to phano ba newspaper through to ban chini khorang thangai shogun yang tho sung result manai chuno recruit khanya ni ong thuta abono chukoi mota sani khani chini rajya sarkar as a STGT candidate 2022 exam hoimani sungoro isa TRBT sung gereng khaika bini mon karon angka sung 2022 September 11 tarik sini je STGT exam naharmani tak chol 11 mas cholai dong tak phano sini je STGT ni exam ni je naharmani result out phano publish khaya ko even chini uklogo je PGT even tet rock ni je exam naharmani borok ni result already publish ngai borok certificate rock issue khaijaka tapuno chini ke taw phano pending tongi tongha jung chaimano o pending ni karon je STGT 2022 kaisa notification kok mani 230 star ni post no tuye inke o jagao kaisa reservation policy no tuyi kaisa kezen ka oboni bagai no o সমস্যা কাইসা সৃষ্টি হংকা ইনকে जों অবনি বাগনে जों সাইমানো কিসা দিলেঙ্গই তংকা ও সমস্যা কারণে ইনকে जों তাবো রাজ্য সরকার নো আছিনি সিএম স্যার কোনো রিকোয়েস্ট খাই দङ যে অতি সত্তর ও যে সমস্যা দং মানি ও সমাধান অবনো সমাধান খাই ডাকতে চিনি যে 2022 এসটিজিটি যে পরীক্ষা না মানে অবনে রেজাল্ট পাবলিশ খাই রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কমপ্লিট খাইতে অসংন চিনি সিএম স্যার নি অর রিকোয়েস্ট খাই দङ जों আসে কষ্ট খাই जों যতনো prepare khai जों परीक्षा रिमानि जों एक बছর ति जों आरो नासिं दंलायखा के जों अबनि बागैनो बार जों सिनि सीएम सर ते राज्य सरकारनि आरो जों रिक्वेस्ट खायो जाते सिनि जे एसटीजीटी 2022 नि मैटर नो कायसा सल्यूशन नो पोर्टल लाङै डाक्टी रिक्रुटमेंट प्रोसेस कंप्लीट खाइतो अबनो सिनि रिक्वेस्ट Why and on what reason did the state chief minister is not talking to this matter? Why he is not willing meet and discuss into this case? Asked by the candidates of STGT examination. Reported by Krishan of Mugartala, Chini Khorang.